Ikaze kuri Semugeshi Bayingana DOSSIER ANALYTIQUE wadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha Instagram, TikTok, Facebook ndetse na X yahoze ari Twitter. Hose ni Semugeshi Bayingana, tuganira ku mutekano, politiki na diplomasi mpuzamahanga. Gitondo cyiza kuba twumva kuri izo ngenga bihe, gicamunsi n'umugoroba mwiza kuba twumvira mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'amazi magari. Reka twerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Nk'ibisanzwe Perezida wa Amerika Donald J. Trump yemeje ko ibikorwa bya gisirikare bya Amerika mu mazi magari ya Oman bitazigera bivaho, ndetse ngo barazakora ibishoboka byose bashyira igitutu cya gisirikare ku gihugu cya Iran. Bibije bikurikira ibisubizo bya Iran bitigeze bishimisha na gato abi Washington ndetse ni Tel Aviv, ndetse ubu hari gutegurwa inama z'umutekano zisubiramo Tel Aviv muri Israel ndetse ni Washington ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko ku rukuta rwa Mario Nofo babigaragaza, ni mu masaha yatambutse Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaganiriye n'abashinzwe umutekano, harimo abajyanama be ndetse n'abandi bafata ibyemezo byo hejuru mu bijyanye n'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na kindi bari kuganira, bari kureba ikiri buze gukurikiraho nyuma y'ibisubizo bya Iran nyine bitigeze bibashimisha cyane, ko Iran ifite byinshi yatangaje byerekeye imishinga migari ya nuclear ndetse n'ibyerekeye umuhora wa Hormuz. Kuri ubu ngubu rero kimwe mu biri gutekerezwa nuko igisirikare cya Amerika cyasubukura ibitero, ndetse bafite byose bakeneye bimaze kwegereza hafi, harimo za submarine za nuclear, indege zabo z'intambara nyinshi USS aircraft carrier zirahari zose mu mazi cyangwa se mu nyanja y'Abarabu. Hari kandi ingabo za Amerika zisanzwe ziri muri CENTCOM, hakiyongeraho n'amato nyine begereje muri ariya mazi magari hafi ya Hormuz. Ibikorwa byose bya gisirikare bisatira hariya nta kindi bigamije uretse guhangana n'igisirikare cya Irani ndetse n'ubutegetsi hariya mu gihugu cya Irani muri rusange. Nikomoza kuri ibyo, reka mbagaragarize hano amwe cyangwa se bimwe mu bikorwa bishimangira nyine icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugerageza gukora hariya mu gihugu cya Irani. Ngira ngo murabona aha ni USS Alaska ndetse na Ohio Classic Ballistic Missile Submarine. Ubu n'ubwato bugendera munsi y'inyanja muri kubona kuri aya mashusho. Ubu bwato bikavuga ko bufite ubushobozi bwo kumara amezi 3 buri munsi y'inyanja cyangwa se mu yandi mazi magari butarazamuka hejuru. Ubu bwato nibwo bwagaragaye mu buningo bwa Gibraltar, bivugwa ko icyerekezo cyabwo buri kwerekeza mu burasirazuba bwo hagati. Ufashe rero ubu bwato ndetse n'inama zidasanzwe ziri guterana z'umutekano, gakurikiza amagambo Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, umwe mu bantu bivugwa ko bari gufata ibyemezo bijyanye n'intambara nyine batangije muri Irani. Ubwabyo birahishura ukuri kw'ibiri kuba cyangwa se kw'ibigenderewe, hashobora no kuzamo ibitero bikomeye cyane nyine, ari nacyo kiri gutekerezwa ko gishobora gukurikira. Mu gihe rero nyiri kuvuga ko Irani yagabwa ibitero, bo baremeza ko nyine ibyo batangaje uko bigomba kugenda, especially buriya butare bwa uranium iri itunganyije. Iran yongeye gushimangira ko iriya uranium ari ingingo itaganirwaho. Bimwe rero mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza kuri iriya uranium y'abanya-Iran harimo no kuyikura mu gihugu imbere ijyanwa mu bindi bihugu. Hakaba rero harimo haratekerezwa cyangwa se barimo barahuzahuza ingingo zirimo ko Ubushinwa, Uburusiya cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo nabo muri rusange aribo bashobora gufatira uranium itunganyije ku rugero ruri hejuru ya 60% ngo bajye kuba aribo bayigenzura. Hanyuma ibyifuzo cyangwa se ibyo Iran iri gutekereza no kugaragaza bikaba bihabanye cyane n'ibyo ngibyo, kuko Iran nifuza kurekurira uranium itunganyije yabo, nkuko mubibona nyine nkuko umuyobozi w'ikirenga yabivuze. Uyu mugabo nawe amakuru yatarajya hanze, ubutumwa bwisubiramo kenshi bugaragaza ko ngo yaba yarakomerekejwe, kutagaragara nawe mu itangazamakuru bikomeje gushyira urujijo ku buzima bwe, ariko abayobozi bakuru batandukanye muri Iran bakemeza ko bagenda baganira nawe kandi ari umwe mu bantu bari hafi banifuza ko igihugu cyabo cyava mu ntambara vuba kigakomeza iterambere muri rusange. Ni mu gihe kandi abanya-Iran bo bakomeje kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri guhisha imibare n'ukuri kwa nyako kwibyangirikiye cyangwa se ibyo bahombeye muri iyi ntambara.
Iran ikemeza ko yahombeje Leta Zunze Ubumwe za Amerika byinshi, akaba ari nayo mpamvu kira gihugu nyine ngo ibyemezo byose bya gisirikare bari kujya gufata biri kubasaba kwigengesera ndetse no gutekereza kabiri, kuko ngo basobanukye bakabanaza ubushobozi bw'iki gihugu cya Iran. Ni Iran nayo nyine yagiye igaragaza ko atari agafu k'imvugo rimwe cyangwa se idakwiye kuvugirwamo. Ibi twagiye tubibona cyane muri special operation cyangwa se ibikorwa nyine bya gisirikare bagiye bakora bikanabahira cyane nkuko nyine muri kugenda mubibona hano. Ni mu gihe kandi Perezida Trump nawe bivugwa ko yaganiriye na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, baganiriye mu gihe n'ubundi byitezwe ko muri kino cyumweru turimo Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari buze kuba yerekeza i Beijing mu Bushinwa. Ni urugendo ariko ashobora kwijyanamo kuko n'urugendo atari buze kuba ari kumwe na Marco Rubio. Akenshi ndabona inkuru nayibonye hano, Marco Rubio ni pro Irigir. Abitwa ba Irigir ni ubwoko bw'abaturage cyangwa se yego ni ubwoko bw'abaturage batuye mu gice cy'uburengerazuba bw'Ubushinwa, by'umwihariko mu ntara ya Xinjiang. Iyi ntara rero aba baturage bayituyemo abenshi buriya n'abamizirima cyangwa se bafite ukwemera kwa Islam, akaba ari abaturage batibona nk'abandi bashinwa, ndetse banahora bashaka ko ibyo bice nyine babigenzura ukwabo, nyihanganire, bakabifuza ko ibyo bice bitandukana kure, kuko mu myemerere, imico n'imitekerereze bo bemera ko badatekereza kimwe n'abashinwa, nyamara kubarebera inyuma nyine nuko bafite imyemerere ihabanye n'abaturage b'abashinwa. Hajya kuno no kuba ibitero bya hato na hato byisubiramo, ndetse kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zigerageza guca muri bano ba Irigir kugira ngo baburabuze ubutegetsi bw'i Beijing, bikaba iby'ubusa. Hanyuma rero buri gihe ugaragaje ko ufite intekerezo zishyikiye bano ba Irigir, icyo ubutegetsi bw'i Beijing bukora ni ikihe? Uhita bugukumira mu kwinjira mu Bushinwa, ari nabyo bakumiriye Marco Rubio, kuko birazwi ko ari umupro Irigir ndetse kandi akaba na pro Hong Kong. Ni ukuvuga ngo uko Hong Kong iyobowe kara gace, navuga ko ni federal, mvuze ko ari federal state, nago naba mbeshye. Iyi Hong Kong rero uyu Marco Rubio akaba yifuza ko nayo iba igice cy'igenzura kitari ku ruhande cyangwa se kidahabwa amabwiriza n'Ubushinwa. Kakaba ari agace nyine ariko kagenzurwa munsi y'Ubushinwa, ni igice cy'ubutaka bw'Ubushinwa, ariko Hong Kong ikaba iyobowe bitandukanye n'uko ibindi bice biyobowe. Hanyuma uko bimeze, Hong Kong izasubira mu maboko y'Ubushinwa neza muri 2045 nibwo Hong Kong izasubira mu maboko y'Ubushinwa ukurikije iby'amasezerano bw'Abongereza bwagiranye n'Ubushinwa. Ni ukuvuga ngo nzashaka amakuru yimbitse kuri iyo ngingo tubivugaho, kuri ubu ntacyo nabivugaho kinini, ariko rwose mbijeje ko nzashaka amakuru ajyanye n'iyi Hong Kong n'amasezerano yasinywe hagati y'Ubwongereza n'Ubushinwa, n'igihe Ubushinwa buzongera kugenzura iyi Hong Kong. Hanyuma rero Marco Rubio akaba ari umwe mu bantu bemeza ko Hong Kong ikwiye kuba ari igice n'ubundi kiri separate ku Bushinwa. The same case kuri akaba ari umwe mu bantu batanavuga rumwe cyangwa se batumvikana kenshi, cyangwa se bakunze kumvikana kenshi banenga politike z'Abashinwa. Ibi byose rero Marco Rubio akaba abishinzwa rero, bityo akaba atemerewe kwinjira mu gihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma rero twikomereje n'amakuru yacu yandi, nyiri kuri uru rukuta, biravugwa ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Turuki bita Hakan Fidan afite gahunda yo kugenderera Qatar kugira ngo haganirwe iby'amasezerano ya gisirikare hagati y'impande zombi, harimo n'ingingo z'uko igihugu cya Turuki cyakohereza ingabo zabo bakaba bafite ibirindiro hariya muri Qatar. Mbibutse ko Turuki nubwo yirinze guheza inguni, ariko si inshuti cyane za Iran, ariko nta nubwo ari abanzi babo ku buryo babaremiriraho itaka, ariko kandi amasezerano yabo na Qatar ashobora kugaragara nka menace, kuko n'amasezerano arimo kugurisha Qatar intwaro zabo zigezweho, ziriya misile zabo kabuhariwe, ndetse n'indege za KN cyangwa se KAN nazo z'ikiragano gishya. Ibyo byose muri rusange bikaba bidashobora kugaragara neza mu maso y'abitehla. Udukurikira umunsi ku munsi, Imana iguha umugisha.